Naske su naši stari učili čestitosti, a čestitost je širok pojam. Prvo što su nas savjetovali, to je da se ne smije lagati. Rekli bi, jezik će se osušiti. Drugo, ne smije se ukrasti. Isto, ruka će se osušiti. Zatim su nam govorili, ono što se posije, to će se i požnjeti. I doista tako i jeste. Ako dobro posijemo, dobro će nam se i vratiti. Isto tako, ne dao Bog, ako loše nešto uradimo, loše će se i vratiti. To mi saznajemo kako starimo i kako dolazimo u neke zrele godine. Mi domaćice trudimo se da sve to prenesemo na svoju djecu i znamo da će se svaki trud i rad isplatiti, pa i ovaj u kuhanju. Zato se mi trudimo spremiti za svoju porodicu, za svoje musafire neko lijepo jelo i mi ćemo biti obilatno nagrađeni lijepim pohvalama i sa velikom ljubavlju bit ćemo dočekani od tih svojih porodica i svojih musafira. Zato, dragi moji, idemo mi sada spremati jedan sitni ćevap i uz to ću da vam pokažem kako se pravi pržena potopljika. Kako svaka majka voli svoju djecu iznenaditi nečim lijepim, svoju porodicu, tako sam i ja odlučila da zakuham jednu potopljiku koju nisam baš odavno pravila. Prvo ćemo nju da zakuhamo. Vidite kako to ide. Stavit ću brašno. Pa ću onda da ubijem jaja. Ali vidjet ćete vi, poslije ću ja da dodajem koliko meni bude taman potrebno. 100 puta sam i rekla i Boga mi ću 100 puta još i ponoviti kako su se naše nane, majke, bake dovijale i od jednih te istih namirnica pravile nešto svašta. Stavit ću soli. Ovako. Sad ću da stavim mlijeko. Čiste su mi naravno ruke. Stavit ću mlijeka. Istovremeno ću staviti vode. Da napravim jednu lijepu jufku. Ovako. I svakog dana majka bi voljela svoju djecu obradovati, kažem, nečim novim, ali opet sve od onih sastojaka koje se nađu u kući. Ovako. Znači, sad ću da dodajem ja još brašno. I brašno ću isto, ovako su nekad naše nanare stavljale pregršt brašna, bi rekla. Ovako. Evo našeg tijesta, znači ni premehko, ni pretvrdo. Sad ću da ga ostavim malo da se odmori. A kako bi vesela domaćica svaki dan izmišljala šta bi trebalo to da se jede, nekad bi zavikala onu čuvenu i poznatu rečenicu, da mi hoće neko reći šta danas da kuham, pa platila bi. Međutim, okupljanje za porodičnom sofrom je prava blagodat, jer sve važne stvari koje su trebale da se odrade za taj dan ili sljedeći, domaćin bi to predložio svojoj porodici baš za sofrom. Maći ću brašno, pa idemo mi da stavljamo sad sitni ćevap. Da vidite vi šta je tajna u sitnom ćevapu. Nije gulaš, zato što dolazi da bude ređi nego gulaš. Ovako, hoću da stavim prvo maslac, znači 1-2 kašike. I stavit ću malo ulja. Ovako. Gledajte kako treba da budu sitni komadići mesa. Nešto poput ko za burek sjeckani kad se pravi.
Ostavila sam ja jedno pačence, to ćemo odraditi, nego hoću još samo malo luk da doradim. Već luka treba malo više. Isjeckat ću malo bijeli luk. I džaba, meni je ostala navika, dragi moji, da ja sve radim sa malim nožićem. Ja i Bilal tu se malo uvijek ovako kaže, majko, pa kako? Pa rekao, vidiš da i ja ovako sitno isjeckam, brate, isto kod ti. Eto. Sad ću ja luk da stavim. Izmakla sam šerpu da on meni ne bi zagorio dok ja pripremim šargarepicu. Evo ga. Dobro je. Hajde ja još i ovo stavim. Tako. A kako su tek naši stari znali nas da savjetuju da budemo u tim međuljudskim odnosima fini i da jedni druge poštujemo. Pa ono što bi rekli, ne do Bog da neko nekome ne nazove selam u selu ili dobar dan, pa da se neko požali. Kakvi, to bi bilo baš sramota. A to se nije ni moglo desiti. Jer su odnosi stvarno krajnje bili divni i fini. Evo, šargarepica je lako, ona se lako isitni, znači jedno tri veće mrkvice trebaju. Najvažniju ulogu u čestitosti igrala je, Boga mi, majka. Jer domaćica je stup kuće, je li tako? Pa su oni svoje ćerke čuvali ko malo vode na dlanu. Stalno su nam pričali, stalno. I ona čuvena i poznata rečenica i moje rahmetli mame, a i mnogih majki je bila: eno šćero, dok si kod mene, neka je sve po kanonu kako treba, a Boga mi kad odeš kod svog đuvegije, odnosno čovjeka, pa onda ćeš kako bude moralo. To je tako tad bilo. Sad ću ja da pomaknem šerpu sa lukom, da ona može polako da se dinsta, i pravo ću dodati šargarepu. Znači, one trebaju nekih 10 minuta da se dinstaju, da ona šargarepa lijepo pusti svoju boju. To ću ja da vodim računa, da pazim, dok ja budem meso pripremala još malo. Mada sam većinu mesa i pripremila, ali eto samo da jednostavno pokažem, mada svak zna sitno. Tu je luk. Znači, za ovaj sitni ćevap je dobra junetina, teletina, mada ima junetine dosta lijepe, mlade, i baš može da bude bez onih žilica. Ovako. Luk i šargarepa su baš lijepo pustili svoju i boju i sos njegov. Sad ja dodajem meso. Ja i moj Bilal bi ovo često pravili u kotliću, ali danas sam malo i tužna, zato što on meni nije tu, u Sarajevu je, i on i Amar, ali zato je meni tu moja Ajna i Amina, pa ćemo mi ovdje postaviti u avliji moju sofru i onda ćemo ručati. Poslaću ja njima hisse, nađem ja način. Još bi samo dodala malo nešto o toj čestitosti što su nas stari učili. Ovo nek se malo dinsta, pa ću ja fino lijepo da dodam sad začine. Znači soli. I onda će nam pustiti meso svoj sos. Dodat ću malo crvene paprike. To je. Dodat ću biljnih začina isto malo. I ona poznata isto rečenica: bolje ne dosoliti nego presoliti. Biber crni mljeveni obavezno. Znači njega
staviti lovorov list. To je isto lijep. I ajde nek mi samo malo 5 minuta prođe, pa onda dodajem, vidjet ćete ostalo. Ovako. Ovako bi stari isto rekli. Eno, sinko moj, bolje je biti čestit sa malo i steći halal svojim rukama, nego imati u izobilju, a steći na ne znam ti kakav način. Sad su došla neka, boga mi, moderna vremena, pa se kaže skroman, skrušen, pošten i tako, a sve u stvari te riječi su u jednoj sažete čestitosti. Dodala sam i bijeli luk. Opet ću malo da promiješam. Meso je sada pustilo baš lijepo svoj sos, da ja dodam paradajz pire. I dodajem vodu. Znači, voda treba da prekrije dobro meso, jer sitni ćevap mora da bude rijedak i on će sebi da napravi svoj, da kažem, taj sos sam. Nema brašna, nema više ništa. Ovo je, znači, završna faza. Samo ćemo da dodajemo vodu i on ide na krčkanje. Mali smederevac gori ko išta. Evo ga. Meso nam je već za potopljiku spremno. Poklopit ću sitni ćevap, nek se on krčka. Meso za potopljiku je već gotovo. Idemo sad na razvijanje potopljike i da još nešto lijepo ispričamo. Treba mi brašno. Pa ću malo posuti ovako brašna. I sad idemo našu jufkicu da premijesim. Kako su ona lijepo žuti, još kad su ona domaća jaja, to je nešto fenomenalno. Znači, podijelit ću ga, dovoljno će biti na 3 dijela. Ovako. Prilike isto ću ja to namjestiti. I znači, sve 3 jufke razvijamo u debljini pa manje nego pola malog prsta. I naravno maslacom se one premijese, odnosno premažu i dalje ćete vidjeti postupak. A ja hoću još nešto, divne moje prijateljice. Boga mi prijatelj da podijelim sa vama i da kažem kako su naše stare, opet kažem, i nane, i bike, majke, vodile računa unutar kuće, tako i okolo kuće. I kažem, iako nije mnogo moglo da se nešto uradi, sredi, ali uvijek su imale zasađeno svoje cvijeće. I to sam ja ponijela od kuće, što bi se reklo. Rekli bi ljudi, ko voli cvijeće, voli i ljude, jeli, narod. Tako je. Ako je po tome sudeći, onda je kod mene to tačno. A opet nešto moram vam reći ovako. Mama moja, rahmetli, nikad nije dala da se mi hvalimo, da nešto kažemo za sebe, dok bika, njena majka, ona bi nas hvalila za svaku. Kaže moja mama, neka sine, doće vrijeme, pa nek drugi to vide i nek pohvale. Ma kako, bola mama, kaže ona, neka, vidjet ćeš. Evo jufka otprilike još samo malo da je rastanjim i ona ide na prženje. Znači, evo, to je ta jedna debljina, prilike. Evo, ja sam pri kraju rezanja
naše potopljike. Vidite da je ona malo slična mekikama, ali nije. Ovdje ne ide prašak za pecivo. Znači, evo. Evo ovako. Znači, treba da bude te debljine. S obzirom da sam premazivala kolačiće maslacom, ona će sama o sebe da se lista. Idemo mi sad na prženje. Evo ga. Opa. Moramo malo brzinski. Sad ću ja hvataljke i da ja nju okrećem. E vidite kako ona lijepo, ona se sva razlista već. Odvajaju se kolačići. Oh. Evo. Nećemo da je prepržimo, volimo da ostane rumena. Da još ovo povadim, posle ređam u tepsiju, zaljevat ću mesnom vodom, da poređam meso i ona se mnogo ne zapecinja. Ona samo onako pod foliju, nekad bi stavljali tako papir da ona malo samo upije i ona je nama gotova. Evo ga. Znači sad ću ja ovako, stavit ću ovdje meso i ovu vodu. Uzimam tepsiju i samo ću malo maslaca. Evo ću. Sad je ovako ću. Ređam. Ovako, pa ću sad malo da naspijem vode, mesne. Ovako. Opet ću da stavljam red. Da napunimo lijepo našu tepsiju. Lijepo, sad ću još malo vode da dospijem. Ovo mislim da mi je sasvim dovoljno. Sad ću da stavim meso. Sjedit ću vodu ovako. Ovako. I ova što je gore po vrhu, meso će nju da isto omekne. Fino. Ova dolje će upiti lijepo. Znači, negdje oko kilo, ko voli, ko je pruženije ruke, može i malo više mesa da stavi. Znači, najmanje kilo do kilo i po. Još ću samo malo da pokupim. Ovo je sasvim dovoljno. Sad ja ću nju malo da pokopim, ovako sam pripremila malo folije. I ona može i ovako da ostane, znači možda i nije ni potrebno u šporet stavljati, ali ja ću ipak malo u otvorenoj rerni staviti da ona meni malo upije. Dragi moji, znači potopljika ide ovako malo samo u rernu da ona upije. A ja idem sad da donesem, da serviram još šta sam to pripremila za današnju moju sofru. Dragi moji, često ja sebe uhvatim da razgovaram sa ružama, ali evo meni sad prilike da razgovaram sa mojom porodicom. Ovdje uz našu sofru, nažalost Amina je morala da ide da uspava Ajnu, Amar i Bilal su nam u Sarajevu, ali eto, mi ćemo da uživamo među našim ružama, skromno ali lijepo, je li tako? Tako je. Evo, domaćin ili
kako ćemo da ga oslovimo. Glava kuće. Glava kuće. Jeste neka lomni hljeb. Džuveg, ja bi stari rekao. Počet ćemo prema našoj tradiciji sa bismilom. Bismillahirrahmanirrahim. Nekad je ovako bilo. I bujru. Ostatak hrane ćemo podijeliti sa komšilukom. Islamska je tradicija da se nakon sjedanja za sofru prije početka sa jelom prouči bismila, jede ispred sebe i jede desnom rukom. I evo mi na taj način i počinjemo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.